Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasorkar India lengba katanat korbari. Hakas ngibalang kaklem ay jubab, lakadan jingtmu ne ban pentrekam, ya ke line permit ha Meghalaya. Kani ka jingbom jubab jong kasorkar India. Kalong halor ki jingkeli, balawan ra ada UMP na Meghalaya, u Dr. W.R. Kharlukhi, hayeng dorbar Raja Sabha. U Dr. Kharlukhi ulabu sauteli ki jingkeli, halor kapang, kabayadai bat ka ILP ha Meghalaya. Kajingkali baningkong kalong hatu kasorkar kadan jingtmu neem ban pentrekam ya ka ILP ha Meghalaya. Kajingkali baar kalong lada kadon kum kata kajingtmu. Kat nupor kan shim ban pendep ya ki jingdon kam ban pentrekam ya ka ILP. Kajingkali balai kalong ki kita kidaw lada kasorkar kam tre ban pentrekam ya ka ILP ha Meghalaya. Kajingkali basaw bat kabakadu. Kabalabu do Dr. Kharlukhi, kalong halor ki daw bat ki nongrem. Kasorkar, karai la kadon kam ni ya kanu ka jella, bansya la ni sya kentum, hapo kasyatri jong ka ILP. Henry ke kabalawan na kalyang umentri khenna katanat korbari, unitian nanrai. Kalaong ba syem la jubab, watang ya kaweiru na kini ki jingkali, balawan ra da Dr. Kharlukhi. Uni umentri ula syuong, bayaka jubab labu hakamiet jong kayeng dorbar Raja Sabha. Katkum kane ka jubab na kabanta kite ki sauteli ki jengkeli. La syuong tangkum ni. Ka line permit system kalatray kam hausnem siyajar praspa hinyop hulay, hadin balawan ra ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation. Ya kani lapet benya na kapor siya kapor. Ya menta kani katray kam, haki jela bakentop ya ka Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, bat Nagaland.